Icheko borolu Aidopor sikotogo kesimori atos epikipik bajaji. TV radio lo eramere ipuchino ipualisin igoen asukai inyamataka akokore. Wala kwapo. Ekerum piko kina ni monyo tono ke karika ngajia ikai. Angari ngeke bibi aibo. Ke papa na sai no mepie. Ngo batu. Itutu mujiran kangun. Adun ngopakani. Adun ngokai reun sadun no mitna se pier ke puri kaida. Ido epikipiki ngoli tejo ngon ere epikipiko paperuke. Eli pundingesi epikipiki ngona pakia nari nachike dilomtos kerela twan. Adope koi kipape diope. Edekike kokuno eja isorote utayata akot. Sakerla twan kide pikipiki ngon alo sahanyun na dekana deki. So bonguni aimani sirigino obong edu muti ngo sento obong. Neda bo perela du munu kumuna kwata keda kaisa kan ilu ngabunga adumani ino mtu sokapu. Saja idongesa muno epikipiki ngona bongora lolo ba bongora dekis. Kume wamijendi wadari bomo ibiai. So di cheboro abatre siboro le nomtosi jam. Edepati bakipela do le million to monoda. Bitete iwayela jasi kailo duma me covering aita itonika ije. Epera ikamakin imilia epi ngono soda ikamuna gogo na kemangne yaona twani are. Iswama wono da kiro ngono go etidwe nguna neni. Kingane mamba pulo maso pimbiroda. Yedi kwani dwe nguna paiki na go tepo na no mi kai. Support dwe nguni woro to papa kes. Bokwe papa mam papa buyi. Ogedo kwana ijene na idwe ebe. Amite jana makere papa. Obongo dwe nguna iboi. Upimbire ngono to na walaki na Papa kekalo atwan Benjamini atudu da inherit. Sare tepedo were tedo soda kuna yarete misai wa yaringe to gote waya ino Iboro abudo epie ikami waya ino misai ya unatwa na rena nare mami tueli moto mobito rena epie ino na sodi tinanga kutu jala kila tane kale kirabanga tani polo na ino nitabe so eraibo kwa na utare ngodo kwa papa ke awe utare baito polo ni ngunda box kerenda ijaine ijaye wayari na so tiberi utaja edukereda o wanyi ban be side lo je edukere ite one relo eduko kita boys ne rengarot mama dio boys ne peretu na like ne kito ne so that they pake bu epie o pere pie kamare dio nyo e dio kito ne sale bunie do nye kisara won tesa on siya ke ona bero ara idue ai rimalaro dolungo na anyu ngatap ne pe utai ko kaya na tapa angare ke kile bongorete ino mepienyo ekai akepolo anganar na ekekida mame joke sale tepiedo ada uno sikito luko la gana redo Eja ngonda apolone cholongolo soditiko chalo arbo elosi wan osamito David Elogo ngis ebala ebe ekoto etunga achoikina osote ai raiki toka nu ayuar ikwamilu ewunyasi Yana bunga ku wari. Etepedo. Bedo emilagu. Yurunu bala wane uni kai. So kapa katau. Ijin bala jakana. Mata kanu kapani. Na lo tidonga limu kapa ayuara. Au tanga lipisa. Ayuara kisajero kuna lo egala. Ipu atumuna. Eko de tiwaya tona jara kesta ala da ichaketu ne gale ja iya ponse ja inyo ini bore kere that when connected mame jine te ba rengo ne pie di sa kere rengo ne ari dolo kisi do ara rai no mozi autango ali itunga kere ani ne be ira onye kitoto man ka boiso ko atubungo kawa bunga dumuti be do bala ere lo irutulo ajepe to eda Samantora kunuka wangina kwenye mabu tanga sedi tungene. Kanduka TV East Patrick Odongo Kosere District.